Kamalat namanta ka EPFO recommend arjar apply. Employees proven fund organization ka code online application namanta ka post jong ka stenographer per social security assistant. Kelas dat submit ya ki application kalong 4 April arjar apply. Kerteng ke post stenographer grup C ki post kilong kispa propsan namanta ki UR nyupusan namanta ki EWS kerkandai namanta ki SC Ropra namanta ki ST katsau namanta ki OBC sanpo age limit kalong katpra hatu arjun senam kajinyo kalong level 4 dan pulai kandidat kita ki belapas ya kelas 12 na kono ka recognized board lani university. Skill test haka stenography tuition 10 menit hakaret jong ka berapa konten per minute transcription 10 menit haka English 20 menit haka Hindi batang haka komputer. Kerteng ke post social security assistant ki post kilong arjar duspa nyupsau SC lai spa son kendai ST arspa nyupulai OBC son spa katsau EWS son spa ar kendai UR kendai spa kendai age limit aptang katpra hadu arnius nem karta ka upar relaxation license namanta ki OBC patron nem namanta ki SC ST kandidat kajinyo kalong P level 5 Grand pule bachelor degree na kono ka recognized university ikandat kidi bondon ya ka typing speed jong ka license content per minute haka English lane live content per minute haka Hindi haka komputer kumno ban apply ki kandidat kila aban apply online lengba ka EPFO requirement portal hadu ka arpun yomat arjar apply hadu arpun April arjar apply ka application fees namanta ki SC ST PWBD female candidate ex serviceman nil namanta ki newspa mat kumju namanta ka IGNOU recommend arjar apply Indira Gandhi National Open University keteng post de junior assistant com typist kan pule kadai kelas 12 pass ka application process kadai online kelas dat kadai April arjar apply keteng post junior assistant com typist ki post kilong arspa namta ki UR lai namta ki SC arkandai ST kadar OBC sentusan EWS arfoi age limit kadai katpra hadu arpenyos nam karta age relaxation lesnem namta ki OBC sensnem namta ki SC ST bajpusnem namta ki PWD kajinsi kolong P level 2 kadan pule kandidat kita ki beladap ya ka 10+2 examination pass lengba ka typing speed jong ka saupo content per minute haka English per lifespan content per minute haka Hindi haka komputer kumno ban apply kandidat kila ban apply online lengba ka IGNOU recommend portal step 1 kong register namta ka online application step 2 pendap ya ka online application form step apply jet ya ki examination center kapasau upload bat scan ya ka dur jong ki kandidat bat ka signature haka JPG lane JPEG format ka application fees namanta ki UR OBC EWS kandidat kalong cija namanta ki SC ST bat female kandidat menurut namanta ki PWBD kandidat nil boleh